Ассаламу алейкум, урматтуу мен мекендештерим, жана биздин каналдын көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Тверская область, Санковский район туугандар. Кезектеги сатыла турган үй. Көпчүлүгүңүздөр сурап жатпайсыздарбы? Нур-Султан арзан үйлөрдү тартып киргенсиз. Арзан үй деп. Мына, пожалуйста, арзан үй. Арзан үйдүн өзүнө жараша ремонту бар, жасай турган жерлери бар туугандар. Мына, ушундай болгон үй 30 квадратный метр экен. Жери болсо участогу 45 сотук. 45 сотук участогу бар экен. Жүрүңүздөр, анда эмесе үйдүн ичин көрөлү. Бир сыйра. Анан чыгып сыртын көргөзөйүн бир сыйра. Мына огород ушул жерден. Мондой болгон огород бар. Азыр үйдү көрүп, кирип, кайра чыгып, сыртын бир сыйра көргөзөм. Жүрүңүздөр. Мына туугандар, үйдүн сыртынан ушундай көрүнүш. Кардын жаап атканын караңыздар жаныбер. Кар тым эле укмуш жаап атат. Жүрүңүздөр, үйдүн ичин көрөлү. Бисмилла. Мына ушундай болгон үй. Жүрүңүздөрчү. Дарактар караңыздар, дарактар өсүп кетиптир. Эч ким каралбай. Тетиги үйдү караңыздар, ал каралган үй жакшына болуп турат. Мына кароосуз калган үйлөр ушинтип кетиптир туугандар. Жүрүңүздөр, үйдүн ичин көрөлүчү. Так, тетиги жакта көрдүңүздөрбү? Нар жакта сарай экен. Могул жак үйдүн кире бериш ушундай көрүнүш туугандар. Жүрүңүздөр. Бисмилла. Так, киргенде мондой коридор. Ушундай коридор бар экен туугандар. Могул жакка сарайга чыгып кетет, как обычно. Могул жак кладовкасы экен. Мондай болгон. Көрдүңүздөр, бир сыйра ремонт кылыш керек да. Ошо арзан үй дейсиздер, арзан үйдү ремонт буга деле акча чапташ керек. Түзүгө эле. Арзан үйдүн ремонту бар да туугандар. Бирок биз чыгарып атпайбыз азыр. 500 миң, 600 миңдик үйлөр ал кирип эле жашай бере турган үй. Мына үйдүн ичи ушундай акыбалда туугандар, көрдүңүздөрбү? Мондай обойлорун бир сыйра алмаштырыш керек. Үйдүн ичи. Так, бул жакта мондай кроватькасы бар экен. Тетиги печкасы. Ушундай болгон 30 квадратный метр экен. Так, бул жактан погребке түшүп кетет экен, подвалга туугандар. Могул жактан. Могу русский печкасы экен. Печкесин деле бузуп башкарттан салыш керек экен. Ушундай болгон печке. Так, газовый баллондон суу колодестен экен туугандар. Мондай газ бар экен эски. Бул кухнясы экен. Ушундай болгон кухнясы. Бул жакка азыркы жата турган бөлмөгө чыгып кетет экенбиз. Ушинтип туруп. Так, жүрүңүздөр, үйдүн сыртын бир сыйра көргөзөйүн дагы бир жолу. Так, бул жактан сарайга деле чыгып кетсе болот экен. Жүрүңүздөр, үйдүн сыртын көрөлүчү. Так, үйдөн чыкканда бул жак сарай экен туугандар. Сарайды деле көрдүңүздөрбү? Жүрүңүздөр, жакыныраак барып көрсөтөйүн. Сарайды деле ремонт кылыш керек экен туугандар. Мондай болгон сарай бар экен. Көрдүңүздөр, бул сарай. Азыр үйдүн ичине кирип кетсе болот мындай. Мондай сарай. Бул жак торпокканасы экен. Ушундай вариант. Огороду болсо туугандар, огороду 45 сотук. Ушунан нары көздөй нар жак огород экен. Мо бүт ушу дарактар, алма, сливалар бар экен. Бүт кырып салса дейт, болот дейт. Нар жак дальше нары поле экен. Так, ушундай көрүнүш туугандар. Үйдүн сырты көчө жактагы каптал ушундай экен. Мондай болгон. Так, мектеп, бала бакча боюнча мектеп бул жактан алып кетет экен автобус. Районный центрге 8 километр экен. Кайра алып келет экен туугандар. Так, больница, медпункт бар экен деревняда. Так, анан магазин бар экен туугандар.
Mo'ntib, mo uylerde qancha-munchasiz жашагандар бар екен, жашабагандар бар екен туғандар. Мына ушундай болгон вариант туғандар, көрдүңүздөрбү? Так, дагы бир жолу кайталап кетейин. 45 сотук жери менен үй 30 квадратный метр. Үйдүн баасы боюнча 350 000 рубль дейт. Караштырып көрөсүздөр. Телефон номерди экран астына калтыра кетебиз. Чала бересиздер. Туғандар, бу эжекелерибиз. Булар болсо Туркиянан келип отурган учуру кардарлар. Бул кишилер чалып алып туруп бизге акчасын жөнөтөйүк, өзүң эле Нурсултан бүтүрүп кой дегенден, жок, биз болбойт, андай бизде болбойт. Келип үйдү көрөсүз, эгер макул келсе анан аласыз деп чакырып отурган учурубуз. Жүрүңүздөр, барып маек куралы. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыздар? Яхшы, рахмат. Тынч келип алдыңыздарбы? Аллага шүкүр, келип алдык. Нурсултанды видеоларын көрүп, видеоларда документларыбызды кылып алдык. Дугонам bilan келдик. Aha. Qor mazza qilib kelinglar, biz ham shu yerlarga uy qilamiz, hayvon, mollar qilamiz deb keldik. Yaxshi ekan, yaxshi joylar ekan. Biz olgan yer sentrroqdan jicha uyimizni ko'rsatadi Nursulton. O'rtog'imga bu uyni ko'rgani keldik. Xudo xolasa bu uyni bir ko'rsak, bunga ham yoqsa, ikkita uy olib ketamiz. Dokumentlarni oldik. Bitta uyimizni dokumenti qo'limizda. Sizler Türkiye'nin qaysi şahından geldinizlerle? Ha? İstanbul'dan. İstanbul'dan uçup geldinizler. Bilesizmi? Buğa çeyin Cezdem, Poççam çalıp Nursultan biz İstanbul'dayız. Dokumentini bütürsök bola o şehirde turup degenden men könbödüm oğa. Men makul olmadım ha. Men ayttim kelip uydu körösüz. Egerde makul kese anan alasız dep turu. Anan uçup geldinizler ha? Aha, ortağım bilan uçup geldik. Özünüzler qayaktan bolasızlar? Özümüz Özbekistan'dan bolamiz. Özbekistanlıyız Andijondan. Andijondan? Andijonlikmiz. Andijonning o'zindansizlar o? Andijon o'zidanmiz. Aha. Andijonlikmiz. Kelib uy sotib oldik. Xudo xolasa. Uyingizlar nasib qilsin. Yaxshi uylardan bo'lsin, to'ylar bo'lsin uyda, ha? Rahmat, rahmat. Endi dag'i Sizga ham rahmat. Sizni ham obunachilaringizga tavsiya qilamiz. Kelinglar, yaxshi joylar. Gaz bor ekan, suv hamma yo'q, sharoiti bor ekan. Hozir borgan joyimizda bizni uyimizni egasi hamma yo'q tashlab chiqib ketaman, sizga qoladi dedi. Rahmat u odamga ham. Nursultonga katta rahmat. İşimizni bitirib, qo'limizga dokumentlarimizni olib berdi. Mana, uqdingizlar, tuğanlar. Layla apa, siz daha bir söylep qo'ying endi. Siz xudo qalasa sizga dag'i uy topasiz. Mana uqdingizlar, tuğanlar. Kelesizler, ko'rasizlar uydu, anan ma'qul kelsa olasizlar. Bizga ko'p telefonlar chalishadi, O'zbekistondan chaladi. Kelaversinlar, sog'lom joy, mazza qilib olaverasiz. Yer 30 sotiklik yer deb oldim men. O'zimga 30 sotiklik deb oldim, ammo mena uy egasi dediki, 30 sotiklik olganing bilan uyni yana qo'shib olaverasan. Bemalol, uy ko'p, yer ko'p dedi. Bu hozir beraman dedi. Mahalla raisini ko'rsatdi bizga, tanishtirdi mahalla raisi bilan. Aha. Gaplashdik. Kelinglar, obod qilinglar dedi. Obod qilsanglar xursand bo'lamiz dedi. Hozir qo'lingizda uyning dokumenti. Ha, uy dokumentlarini oldik. Bardigi qo'lingizda уже. Ha. Menga hamma nimasini chiqarib berdi arxivdan. Xudo xolasa dokumenti. Demak, Nursultonga gap yo'q. Ishonsa bo'lar ekan. Ishonsa bo'ladi. Nimaga bo'lmaydi? Biz pulini jo'natamiz, olib qo'ying dedik. Yo'q dedi, opa o'zingiz keling, pochcha o'zingiz keling deganligi uchun biz majbur keldik. Pochchangizni ishi ko'p, kela olmadi. Xudo xolasa ishlaridan bo'shab, bir hafta 10 kunda o'zi ham ketib qoladi. Yo'q, o'zingiz kel deganim sababi, masalan, hozir uyda olsangiz, keyin kelib turib onlayn baya ko'rmasdan uyda olsangiz, jaqpay qolishi mumkin-da, keyinchi jaqpasa aytasiz, Nursulton bu uying bunday ekan, monday ekan degan gap so'z bo'ladi. Shuning uchun bizga ko'p odamlar telefon qiladi. O'zbekistondan, Qirg'izistondan, dag'i boshqa yerlerden telefon qilishadi. Anan telefon shundayla bitirib, pulini salayıq, o'zing bitirib qo'y dokumentatsiyani deydi. Men ağa ko'nboyim. Kelesiz uyni ko'rasiz, anan ma'qul kelsa olasiz deyim-da, ejim. Bir jag'dan buldayla to'g'ri-da. To'g'rimi? To'g'ri. Kelib mana o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rdingiz? Ha, o'zimiz ko'rdik. Biz bitta uyni reklama qilganda, u uyga xaridor bo'lib kelgandik.
Undan tashqari bir 5-4 ta uy ko'rdik. Uni ichidan saralab yoqqanini oldik, o'zimizga ma'qul bo'lganini Ana. oldik. Biz katta oldik, yonidan oldik. Uyga xudo xolasa bahorda kelish niyatimiz bor. Mana. Bolalar bilan. Uyingizlar yaxshi kunlarga buyursin, ha, echam. Rahmat. Daha bir jolы uyingizlar qut bo'lsin. Sog' Uqdingizlar tuğanlar. Anda mese keyingi videolarda ko'rishguncha aman turingizlar. Assalomu alaykum.